Kajing jelai udrak sakan nong ba Shillong kala long ka ba isir kay hadu kata ha ka ba bon ki bala kerni naw niu jingdi penbuan ki wanra e kajing ngosi hayeng hasam bat la ban yo i bagi yeng ki pat ki pra bat ru ka ba pen kala long nong tu ya ki ba bon ki samla klam salia shu ban shem ya kajing embri ru tang ban yo ya u Om tang ya ki long yeng long sam rai na ka jing don bon ki ba kerni hau niu jajing di penbuan ki ba bon ki jaka nong ba Shillong ki la kala long kum ki ketam ban ya de ya thiet yo drugs ki kala jaka di drugs bat ka ni kala wanra e ka jing shongs ir ha ki ba bon pa ka wei na ki ni ki jaka ki bala pen shongs ir ya ki pat ban nong shong snong namar ka jing long jing man jongka ka dei ka lom jing tap ka ba don ha law mali ha ka ba ki la don ki riu shim ka bu ki bala pen long e ka ni ki jaka kum ka wei na ki ketam ban ya de ya thiet bat ban ya di yo drugs Halor kani kat kum ka Kyrwoh ka bla yo ban priang na ka office u superintendent of police ka East Khasi Hills ha ka kharlai tarek unai wing araja arpulai na kalyang ki bor ka tanat pulit kala lomi kirang ba snong ka riat samthia ka jayaw siam ka jayaw mingi bat maulai put muri ban penlong da ka jingyalang ban ya thir jingmut halor ka jinglong jingman jong ka tai ka lom jingtam ka bla kala long kum ka ketam ki Nongkhaïi bat nong di drugs ka bla wanra ru shibon ki jingma ya ki nong lek nong wan bat kum ju ru i ki nong shong snong jong ka tai ka than bat karai ka mami hadien ka jingyalang kat kum ka Kyrwoh ka long ban na kalyang ka tanat pulit kan sapu da ka jingtho syaka tanat forest ban bu da ka gate bat care fencing hasilanter ka tai ka jaka kenang ban lat na kinu ki kambian Nalor kata ka Kyrwoh kala ongru balada lap ya kinu ki balle ikini ki kambian hapo lani hajan kati ka klau kin ngat ha ka kendon section shispa shipo jong ka Meghalaya Police Act and NDPS Act kat kum ka jingya jong ka case Hakabaya day bat kani ban yo jing tep ka ba khamsai halor ka jinglong jingman ka te ka jaka na kalyang Shillong Mail u Kyrwoh ka Atiar ula yo ban yakran bat urang ba snong ka jayaw siap lom pelon urang ba snong ka waing do mat urang ba snong ka riat samthia na kalyang baburon urang ba snong ka waing do ula ong kaan ka no siliang hababun ki liang bat kam slam ba ka Shillong kan kala kum ka golden opportunity for the Mafia lani ka Jaka Pdeng ki Mafia te ka ji yakal krombai Sepangga jingjing ki kam sneo tai po klau mali ni lum jik tep bat kan ka stretch pora kawai na do nang te na nei kam tam ga ka kendong ni chan tu jing committee hall bat ka transformer ki dan ki di jor ka sneo bat shathi de nang ni na bat na do nang ni na jing shadow stisha jan jing thang buri ba te hang tu ka bon ma ki jingja ki ba life har ko Kijing syok ya dat kijing ya di kiat kijing ya penkhalai anda itu por bersua ki orang basang yang dikitan pokoknya itu kisah bersua kilala ban penduk itu kijing khalai kijing ya di kiat pathar itu ya Drok tendre suki terlayat ini bentar dah ada kijing ya kai you drops kijing ya di you drops kilap mat kata kalau beli memban bapet memban biai ki pelong kita bicara kalau kini kenduk dasi kinong di bat kiwei pat ki kam bakile antai pokla ji khalai adon bet di sebagalong lengkar tika lum sitem kalai bet kila snam ta saki footpath kila banon ki bat chatu spre klaus to di kamban jingke kamban nong pet manu ti antai den ong riano marki balang ki bobol ko lu jika dai pembasi ho kar artli ki balang ki dan tai te kalau ko cakap bekerja kala jingai ke bawa ki yang kira setai tinggal ya keren ni nadu arah nadu mensiwa tinggal termau din mengalong ko master basnong siaman jeng berjalan sepok jilam yang ro basnong mensiwa ba roing nilai ki meeting halum din jeri tentang po sadar tentang ki kot ka shoki kot nilai keren Nado tu kapor miswa. Henry kablang ya kipor ni kadang jelai si jelai. Tinggal ai ki ke jumut. Nak kerma apa kau ni kijingelang. Ngal pong. Ba narang imla ban te lakam mentah. Kan swanra kijinge hadir. Rat ni mentah lawan la syai kijinge. Nomor ba mla te lakam te por bangi keren. Kambol bagi aidau hina kalian polis. Pamen harpo kat kanat level. Ini mu diri lomba ngon beri ngon kali dekat pakila pada nak kalian juki kisim ya ka senjam ban abangi dan kambang kot kiwan kira kuat kim don beri
maka area berkawal kau kalau bon pelat kijaki kies balai karukom siap best tu tidak ada kalau siap jingnya tidak kalian kedua bosong pada kabilan komite ringkat seng samla seng gentai ke executive committee juga kedua bosong entah kita sakit co-opted member ketua ni ngai bolang ini dan kumasan pengul ye tinggal penbet banyak Shillong banyak ye harus kipor nilai Shillong rek bosongsi kalau ba harus kipor kita masak dengan plus bijar tenamen miet kibayat ini kawan ka huri gura kawan ka jinga berat pikir kiar ka ji Allah ka ji syok ka ji adat nanti na plus bijar harus kipor te hadin tu pok ji alam nakalian ka kan pok Shillong nyalali punya kenduk DC lagi kenduk punya keren dapat yang tu lagi keren tengi orang ngai kita dapat kimla betul lah kampung ni kan warak kecingnya action kita tahu je jadi itu kalau kecingnya keren lagi penbet bah menong kibat kan nak kendai kecing nanti ada ketuk tamasang turu kan nom di benar syok kan benar syok ini pat kecakang ini mau bakim di benar dari nyong ini benar jika pai bat kalau ini kesensial area makawan rak kecingnya betul kalau ayat itu rescue kawan pai yang kini kiri but ni mangin yang keren you drugs ni keren ni kakiat ni ki patak kiat ki bon ki wine store ki bon natang i pada kini kiri kijing khai drugs ki bon pala ka barang mi iski nakalian ka dor wasnong mo dasi kamdai mi keren tang mun hakan ni belum meeting min ki SP mo per ki latip kai bang yele ni latip top slide ni la pelut ya ka workers ni ka ya ji min nyong kat wi siteng kat arbaji shibaji ngai Shillong ngai kenhon balik pejo te sport kerja teng kalau muk ngingim la ban pikir sa idon lagi jom kon ting idon lagi jom kam ki jam step up ki abri mungi hapai te wara ka jing e te wala kataru dang dalawan ni i kham i shongsit ka de ka tiet ngilai mi biak tinggal penukam kijat ayu mau ki idea gini kita banyak tray kam ni nak lagi pulit dulu nangi phone kiwan jadi kalau susi kalau nak phone kilawan kilakem kilara lah pelai kata ada gajing ya pakai kam long in February aki babat ya kai kalau in February itu diberi kepada BI tiki kena ada de kilas kita ki baso sarong kita ki Nongkhaïi lete kwa ban ruspa kloi ladi kwa kim saliai ki jot kumno ki sem jinge kumno kawai de kata ka bawan ra ke jinge tina ka bang ya kermenente ngila ya kersi bor ki bat ngila ai mesim ya ka police department bakin le la ka jong ka tina kalian jungi ki dor wasyong ngin ai ka support ki habidon kami kono ko bang ide ban yo ban nap be ki bale ni ka ban tep be sejil kita kali kijing tu juga police department ko makalong kita tina kalian ki jungi dor wasyong isu tenan hoi kidar kijing tu kijingnya kerukti wah kalau kijing long slackness kalau gitu pamla tende kijing kalau baki pulit kilakem kilara syakot laplan nami siapa syar heben ki pulit syar heben ni kidor wasyong ni syar heben bat ni sya target lu hagi bahaya hasan ke kita kali ka ba kalau mengimla bersutu kata ya sepangga ka ai ngan batai ngamla bersutu amla bersutu mengabu jikli min ngam Drok sutau umne tu bumi ho indo umne tu bumi harus tia umne tu bumi plus bija warna blok kata ke blok kata nang no kawan ni tip ni ya so na kira ai kata ki golden triangle ki golden crescent dengan ong hangni menta pe boyo kani ka Shillong kalau ke golden opportunities nam lagi mafia kiarno nak ni kijimblin ke basnil bar nga ongru ya kitu ki bakwa man kamai pisaban penjat pat ya kiwi kiye bakin kamai spa bakin nyai baher kini chong di sha bamja agi 5 star lim kile ka flights tu kile free kam mentoy gitu mar habakado hakayin ki gas bandro kecing tikali kar Shillong ke suara ala kecing ya jenara wa kentu ko samari ki badang puli menta ki mempat ngop sobha buat le pe gitu krek kokot ko ngu ya ki kime ki pa
pendap ya kejing puli pi salek soba mal kena pelarang bat lalu ke jinang sta pi aktif ke kai ke ba hadu kan nong ne ke ni hadu kan nong ne ke bai teri kini ki bal ngop pat ngan ong kadi ke ba syai ki man lai kendu ne shnong ni ki don hari ngak kentu ki baki pai no na ni yele stom yele ya ke ni ke dak ba kentu ki kemi pa baki numdai ban isi itu ki ko ki bayang sen ki parlo jo ngini keren banyak tan banyak kelu jumut lang ki ke bat ngaken turu hangni asnong jongi shwa lalu luar ki bayang sem le jongro bakim dei ban le ra bakim wan ban share ya ke jing ke jongki hangi ki no punya snong takim na bali lo da borok kim shania pe yauno no kit kam snong baki ki shania kin wan chata ke banyak kelu jumut ke te kira ka de ke bentar ke ba aku pun pau pi lu ka media mo ba pila sim ki api tip menin le si pim tip ba kadang meeting hari pila awan ban interview ni ki orang basno te ngange scam ba ka sarkar ka kijing thum menin hawan ha meeting apai ya SP ba ki wei ki officer ki bedan tu ngapai ki de mut si sai ka ni da ban yarap ban rat den khong ni ka jisni kata ada kijing tunggu lagi, tihendai kita ada lagi jongki idea jongki, bakin le kimna bat spell out ngiru, bat ngiru nim kuah bakin kay bakin ne tamang ngiong ba ngi kloy, ban ai kijing kersyang ti kamon kiriang dak kijing stu jumut lang, dia akan turu, ya gitu baro, kani kentu nak kalian jago dorbar sinang wangindo, ya baro gitu kibawan hakani kebentar kejongi, sobha walile. Bari ki national la don kini ki badang le ye ne kamru ngong wat sim kabu na marba yo fi regret mar na poi pot bangin habale ada batinge ngin hapan de la rade ye tu kinong supply drugs ane de ye kini ki ba di drugs kat bau ba MH kar krang urang ba snong karyat sam thia ulaong ba ka Jingïoh nong no drugs kalong ka babun badai nakani ka daw kim salia banda syak ru tingla i bun sin jan man kasih hi ba nala premdum tu khamtam ding ki prak ndai spu ji men mit tu tebut ki lai rung ki kali ki baik kini kita i bdan ba yak ke jat ki rung stu khlaw mali but katu ko di khari gari badum ha and laban it's more like a no man's land mdan bri ba sa yang tu ru but rejing rung ju ki ka pen try sneering ni but hading ni lak ba kibun ki kam jabo jaban ki ba jang tu but kam tam ka ba ya de thit yo drugs and the government ni ba can fight against drugs kala de ka way priority jang government but ni Tieng ba yo ki kena samla jungi na po shnong jungi ru ki ngop lang tu namar kala ajat plat ka locality ki jungi talor kini ki berkhati nga tho chi SP jonga Shillong but nga request ba in khot lang ye kidang ba shnong berkhat ki badan markhap ta kamudi ka waing do ka samthia ka jiao lai dom but ka jiao siap but ru kunju ya ka molai pomori but SP marsinio xct ru ila riak gloi hi bila khot meeting menglai shong meeting men kasi but men kasi borok ki kidang ba shnong hi kuburi kata but ndai tam to po khlaru but nadu ketika rut wa jengnika long kenika wa amkra jengya shong jengya di jengya bam ka men miet ka jur bha plat but hang to meeting me shong men ni I suggestion i SP dan ba bi vaccine but ki rekat leng ka police department ki wan po anti narcotics task force ru ki wan ki leng OCIC ru perang tu ngina bun ki ke ngina I ka suggestion si SP but I la sim positively kata but ni community bikin le ke badan kam bar khaju ko pon ke lang na kaliang juki dar wasong bar khat ni la kularlu ya ka full support ke jongi ya ke district police la da dan kam hono ko por ya ke jeng tri lang ni and shwa bikin ja ki ke basong si but shwa bikin ja ki ke man kta ki long ying sem jungi ni kwa ba kan good no don ru ni ki lang ba snong ki ba ban rap man shwa ka ba man shwa ki jing thang bri ru kla de ka ketem ka bi ki por man shwa kam shwa but ga je tri lang jong police department
but ki darbar snong ki be tengku lang hang tu kila la ban rat ki tu ka jing sneo dan tu bat menta kala long ka ba khoi ni ki tai ki ban ngi marta tin malada ka de ka je Thailand kan don hi police department nakaliang ka darbar snong ni kloi ban ni Thailand, but the only thing is la mandate ka police department ban le ni ka kam, but the police department ni ban lam khman but ngi ringin sia bot lang mat ki kan ka por but ni community kan sami positive output ngani amne tanga patrolling group the thing is namar ban stop here to ga jingya rung to po cloud it different needs a different strategy mar pin su ya patrolling ngum to kam dan jing mut tu khna tang in tu la phet no kap ni bat you tu la ja to cloud so mainly in even yo hi ban kem hi ti khna ki belong involved akani ga drugs trade kam dan to po cloud ni dan kam but that ngai ke jing start police department kum no work out a strategy yo kem ki cái bắt cái gì trong phía cái tiếng por bala lại hay tiếng por bắp đằng long cũng USP trong cái is castle bắt đi nuôi cho cái tiếng por bắp mình chua bắt mình ta cái jing jilay trong new drugs cái này xem bao mình ta nado tiếng por ang pengarang long SP rung ngap penong ki program bun teli ki Jaka ngong hi ngamba this is one of the biggest challenges ba kan face police department and as rightly so is the biggest challenge I'm telling you. And kam day tang baka ka shu ka jawi long yeng ar long yeng kam day kata it's multiplying, it's compounded. Kalau man kata man ta sant liki yeng tang din sibna bana pin lap kala kata ar sant liki yeng new sant liki yeng, that is a kind of compounding. And it's so sad lang he kena ibang lui ibang kat saus nam kartaru they become drug addicts. So unless strategy, it has to be multi-pronged. Mendai tang ngamong tang police department and the government, of course, yang darbar snong, yang gi balang ba peru, it has to be multi-pronged. Kini approach. Profits from drugs is too much. More. Jingïoh Nong, he hadu ka poi ka put ba u khna lada u shakem makanaru, he doesn't mind. Shakem to let bail subsequently after a couple of months into like bail and all, because the profit margin is too much. So one is that profit margin and kasub haru one pengop ya ki kena harga drugs. Kam tame iki minors. It's very easy. It's very easy. And what is the strategy? What is the modus operandi juki? Kita bilang semua thamai ai shwa. Ki ai shwa si puria lai puria tu utu de la mat si sen arsen lai sen tu poi pasau sen bana ustam thiet. So it becomes very easy. The more the market is, the more the profit. And this kani kamdei kata drugs basna ni po Meghalaya po Shillong Mail. No, this has a international ramifications. Kani it's an international racket. He did lada man ki darbar snong ni pe jong locality ru kata kani harap. The menta kum balong kita meeting man kasi ni pikai ki darbar snong ru ki perking la jong dong. Tama there certain areas bre ki long tika lamali kita Jaka te breu tika that belongs along no man's land. Mungkin kita bahas nong belak keluar ke ikut jang tu. So they are taking advantage kata. Kiyit kini Jaka. Mentah pinong nok ke pulau market. Kita get advantage katu. Nomor katu mungkin regulation mungkin mungkin kini ni dah bahas nong belak nong this belongs to us but me in pet kini Jaka mungkin. So kini ki peddlers ki take advantage kata kan. Ki pe yang no Jaka pada no man's land. Kebab mungkin regulate lagi. Kipanan kami kita Jaka. My only earnest request is, please don't even think of trying drugs. Dan lagi orang teng cip persiang berkoi akan takkan drugs ta. I'm telling you, I'm warning you. You know, it's like kalong balik kait keding. Kita beladang abu keti jong apa ding ngan seing. Terbeli pikwa bu keti jong piang ta. Similarly, drugs. So bila aktif lepas, bahkan sepenjat yang the why try it at all. Okay. Pimdan kam you have YouTube, you see what's happening in foreign countries, then countries like America or people along totally bagi break along bagi zombie tu pedi itu mendan kam pin mat ele de pedi itu then you realize pin bisa soto angta larangan mat ini ngan salong kumtai the whether you like it or not breo we can't you try drugs, I'll tell you within a couple of years you become like a zombie. Ubak pidi nong rum rang bas nong ke jayau siap lom pelon ha ke jingakran ulaong baki babuan ki bawan ha kate ke Jaka ki dei ki panabar bat kat kum ke Jingïoh jong u ulaong bakalau mali kala long kum ka wei ka ketam ya de ya thiet yo drugs Tieng ke Meghalaya long bab yu
SP juga SP City juga East Kasil halo ki benta ki bede bat kene ka Jingïoh rung patha ki brio shate shapo ka lom chikta halong mali kam tam ha ki por da lano kasngi bat ki shongkai ki la ki kan kau ha tu ki khatway kharar baje shibaje no step ru ki nang edon shate shalor lom bat bon sin hi ki bru ki baya ki bayeng ki juilap ba imat ki te ki bru shate de ke de ki jingi le ki kam ki bomman kum ki Jingïoh jadi penbuat dah kekiat ni dah ki drugs bat ngi shapting ba kat nang mi kesngi yo mi kanu ka kam ba kham snil din dekat mau la judon teng tu ke Jingïoh penyak beriu stage po khlau long kali rung yam kwa bagen cha show kum pitu ke te au benai Julai ngi la ya shong teng bat I deputy commissioner banya so I ke ni ka jing ima jong ke ke jing long jing mana khlau long kali bat kata ke Jingïoh lang la don lang ki nong mi khamat na ki balang itu di pastor na ke Synod Assembly Tala don so ACF don ski fugi officer na ka forest department baru in charge jaga pasture bit house baru we DSP hangtang ile keren kalau ni benta wangi ong bakathe kalung cikdam kalai lan palat ile kerpat bikin bu no da ka we ka kit tu ba an mi rung shu ki bai ki kali ban rung station lom hadian belasap kesngi te katanga ka jingkerpat I DC la ong hi boin sa pek nagalian chung I ban tho si department ki bede bat hakta ka poru ngi lai kerpat yo officer jaga pasture bit house officer in charge ban ben kam ya patrol si tu kini ki surok la mali ngat sai PB ya churum sedang revenue I ka Jingïoh penyang kali dala dum baki shongkai ki beri kali itu hi bagi Jingïoh shongkai ko de ko bom itanat hi ki de hi ki kam snews dah tu man Meghalaya ka step ru lap ini ki bilor piar ki bilor kiat ki ba la serta tu ka ru surok barokwe te kata ka de meeting hau Julai te mana ka ni Pdeng na kaliang orang ba Nong jaga resam tia la tho shu SPCT halo kini ki ju hi jing skos shong kini Nong ki bak ya khab bak law mali la bengle kren ya na ka ju benta ba hadin ki jing ya kren ni ka poi hi tak sha ka ju ko mat ba ka the ka law mali brokawe hi tu ko lo jing te na ru surok la de bang kapan I fencing ban ka ke ko ma ka lo mentang ka lai lan palat ka ba ka belong ba USP ular ban kam penjurga patrolling ye ketika surok perkawe bat ni rong bas enaki rong basno ni la ya om ni trailang hi la dengi don ni bangio I ginu ki kali ki penyeng harus surok hadien kepor bob saude shu ban penyeng tu bat lada ki don bagi beri rong shate shalor ki lonjik tap ru palat kapor bob ide shu ili om bangin siapon ni kular SP la kular nai contact number jong ki police station ki ba bade banyalong involved ya to ke area ti akatai ke bentang ye kren but we ke bentang bengia kren baru kalong kene ka bentang jauh drugs ba ibu la kan rei ba but bon hi ne ki rong ba snong ki ba don lang ko na ba lai fut mori ki wendo ki resum tia ngi persngogi ba imat kum kate khlau mali ke de ke chaka ye de the bat ban ye di ya ku drugs ka kate ki banta ha ke jingi kren ba di DC la soto ba kate ke chaka hi ke de jong ka forest department ki shu I lease ya ki balang ban pelong long jidap la persngogi kata de pastor bana na synod tu pastor je kedik Presbyterian synod ba ka de tang lease land ti akno ke Jinglong trai hi ke dang de hi ke jaga forest department te nen ni la ya kren ru ya SP kum mangi pensngo po I DC ni ba ka khandop hi
lada di bantau hi lada bantau di utara Jaka kemudian ke forest department but mga UI ke cik kelong manuk ban bo nong upgate let's say tinggal orang balik film ya keren buat ki jong chief secretary ban sanction ke way ke contractual post kemanai jing siu let's say ke barin ke bamda kiatan ni ke department but entung hi de ki brio na ki khna ki bana sejan gini snong let's say wana window na bara somtia ne nang ni ne jeo shap jongi ne na put bori uban play ke gate step but man khang ni ka ta ka gate andala no kasngi kat kum beijing don kam jeng kapor thì kata cái đây cái chính ai chừng muốn và lẽ sẽ nè kren ba bắt ki board ki ba cho cái sarkar ban sanction cũng cái này cái way cái post rồi cái chính thao kiến ngắm in cần đồn chính kan no kan ta cái way cái kia forest department nggak try day ban duk kata belum lah ban thao cái kia rồi lẽ sẽ cái đồn chính tahu unang objek tu kit of dom man play ban khang don kami ban ambaro sisgiru namang ini ki kam man hi kide indala set pasgi and then kilai pen snow hi na kaliang jeng police department ru yang kata ke jing duna jeng ki breu joki ban ban pul ban patrolling man kasgi tengir ni sok tho ta hi pe chne hi le patrolling surprise patrolling ya hateng ki breu hi da ki I ba phi hateng piawan you know kin lam cái chiếc tiền mà yo wan cái pulit thì yong có đây là ta cả don pa khép bằng nghi yo I mangi wa kala I long palat pot kata ka jing rong jing brung ni sepenting di mangi sekiru ni long pai ka don kom ta sko bawan ya kum kita ka jing ko mun ka jing trelang apa den jong ki Shillong bat ki pulit mano bosyong te shitong mantin rei pinda yo bat ru kitu ki kena ki ba ju one pine na stay ni yo bat teng yo kena ba one stay ba ku kit ye kitu ki cables uladap on na keleng na keli so tho hi ba ka ta ka jakasa ju mun ko dei ba u thok ong ni tho hok ri ka teng ong ni tho hok ye ki jakasa ong ni tho hok ye tengi la khot be ki police na lom ding chirin tai la man ki la ra yo thì cái mà kỳ lệ bắt kỳ yo u ne kỳ lệ kỳ yo cái tên bà học cái trong u ne cái bà thấu rồi cái ta thì rồi bốn hi cái bằng yo kem kỳ lệ yo bà cái tên thấu thì chắc là sa bà thấu Kabai di bakal ni benta subo lada menta nang ni sakman lada dan biang kata ka jingi songkai atau ka ika senjam pat nak kaliang ka darbas nong bahkan pengat kat kum ka an jong kesnong pi pinda pek bai kan ni ka pi kren menta cho ka an dei ni kong snong hi lada ki le kam still snong ni don tang sneng ka khrao nim don da ka we ka an bangin le ban pen stom ne ban le kumno ye te ki kum kita ki chai pri bele kam still kita ke por nong be snong kita ke chukla kot ta ka be snong ru ka la stom ba cái chân cái tu từ cái lòng bệ une drugs long marat kan sha la chụp chân teng cái nhiều marat kan sha ba ma pha but sisin ba phila ngat hang new drugs ba phen light na long cái bệ pha but day ba phi pen jot tam ne la de re phi pen jot lut cái yeng ka sem ilai I nuksa kom no bo khna ne ka breu ukala tu sna yeng la jongru kula long nong panyang breu tang man yo pisa ban ne te to drugs long ei batte mrao yo breu ve ma kata ka jeng tu ki khon sam la he wadi bla kham rong ba ru ba ki dei ban kiar lai lom lai wa now ne se jing di ma ro wa ulo ba do kata ban te mrao pi se ba pilangat pim la chu piap le chikitu ki addiction center bagi addiction center kemudian batat na ko mangayo sko men yo kata ka di addiction center ka batat hajar chenai ni kitu ki new hope foundation giwe ni don di addiction center ba do khat sana jar chenai
bapin li pak sumari lade te belain pen ngat kaya lade hakom kita gijik te bawa kiar ni na do sedang ini de ke jam kentu ya ki kon sabla